Tamo zomi mi pite tunina Public Voice TV, Zolan Voice TV panina athakina khatve hongmo ke kung. Tunina ithuai numei program panina 21 century numei chi thulu to tha ila khop dingina athakin hongzon kingnomung. Zolan Voice TV panina ke kamin na lian hi. 21 century a numei te din mun tampi hongke khel ta hi. Na sep silbol na suak tataka thuken khiat theina thukhen sat theina te a kepan kalkap army sung nangona numei te panmun hongtang zai sem ta hi abesa kumza sungin numei te akiching khanto na nga theina dingin ahan cham tampi omkhina tu in aga tampi zong kimuta hi in kon sung kizop na zong numei te pen nidang hun lai bangin in sung na sem ding be hi chi ngai sut na te om non loin pasal te to ake bangin na sep na mun te a kimu thei ta hi na sep na azong numei zalian tampi om ta hi nidang hun lain pasal te be gi sep thei doctor engineers architect construction IT chi te a numei mipil misiam tampi kiam ta hi numei CEO director chi te zong hong tam sem ta hi abai sa huna sumle pai na sep pil sin na gamwai chi te numei ten khen sat tom lo wa in kon pi pasal khat pe amao tangin a khen sat zel a hi tuma kum som nga lain penga khong hong ding bek zong in kwan sunga pasal te bekin ki hong the hi tuna hi le vai tampia numei ten khen tat tom theina nei ta wa pasal te to akibangin jing vai hom the ta u hi tul khaja kwa som le kwa kuma ki panin numei ten kam vaya vo piak theina nanga wa tu hun 21 century hong tun chiang gam vaya numei te ki helna hong tam sem hi kam vai makai lama jong numei te hong kel tek hi kolgama hi le state councilor do ong san su chi bang ken te na hoi ma khat hi kalkam military sunga jong numei pasal sep khom na hong tam sem hi tu hun gal van te a azum a hiam bek hiloin sensor remote control technology tom te to na sep na te hong tam sem a hi manin technology asiam numei te kizat na zong hong tam sem hi 21 century military a numei a hi zong pasal a hi zong ina hoitaka akitreng nak le galvai tampi liang ko kikimin sem khom thei u hi hipen abei sa huna numei te ina a hi zo na u amuan hoi na u akimu akisan zo na ding in nak pi takin han cham u chi kimu thei hi tu in kwan vai khole tui kam vai te a numei te thatang ki hel na hangin nop tom na tampi imu le akinen niam na aki khak tan chip tin mun pan hi chiang tun na ding athasan ahan cham to numei mi mal khat chat za tak pia khoi hi numei a hi a pasal hi zongin mi hing te khat le khat ikibang ke zongina iman phatna ke kim hi isep theina akibang ke zongina isep zo na ke bang hi mi mal khat chatin kideidan na lang lek na nen niam na a om non lo kim le pam hoi le nun namun nuam te lam khom chat ding ina tunina hi Zolan Voice TV Public Voice TV hongen mi mal kim ikihan thon nom hi Zolan Voice TV panina ke kamin na len hi mai kala kimuking ni lungdam